tuk chuak nuam ule Vawiin nun kong Hruaitu atan lali Isua Nena len dun ti thupui mangin devotion toite kan nei le don ani chan chin tha zo na jek bung ruk chang sumruk paruk atanga chang sumruk pakua zo hian longai thale ila chu vele chuana zirtir te athen tam tak an kalbova ama an pol le talova chuti chuan Isuan som le pahnih te hena chuan nangni po in kalbo indu ve em ati a tin Simon Petera na Nena lalpa tu Nena nge kan kalang nangin chatuna nun na thui nei alom nang pathian mi thiang lim chu ini ti kan oita a hriat po kan hria ati a achanga lalpa na thumal somro se amen lali so hun lai khan mi puitam takin athil makti te kha anlo hria a chuwang chuan Isua mu du in anron kal rui maya anji du thina mi pui sanga lai a hrai te po kha mun khata han tlim khom tur chuanin anna sani tira u nima sela athil makti te mu a azirti na thu te dong song tu te nge kha reilo te ya ankal bo zo le ta a pola po kha arong bol na troi om tu demakhanin khavel hi angai na ta wangin arong bol na thlau in akal santa ni ti kan hriat kha soidon chon soitur tam tak an omang ama lali Isua hriat chen na le ngai nat na te ama lali Isua mangai na te tel lo chuan rin om takazui reng hi ahar sat changa om thina ni chuwang chuan lali Isua ta na rin om tur chuan ama ngai na a ama ne na in lei chin na neya ama nen kan len dun fo hi apoi mo mani Raymond Khua Pastor Reverend Max Welakhanin crusade mun rang ani china tum khat chu a crusade na som na te siama he crusade zo vele hian lali Isua Nena len dun du zong chu in khomban vele vestria lo om khom turani ang ti in anan pon tira ti chuan in khom anan ban chuan vestria chuan in avapheya arin ainan lo tlem dai maya ama loka athu se laya amen pe hallelujah petu te khan lali Isua Nena len dun tak ero khachu an lo thang lo ni in a hria a non lo ram to min chung kal khom ti hena chuan heti hian asuyani naktuk hi tho chanani a mani na a theu kan bung le dona in pu ten ti turan pe ka piang che ule nang mani nge po in ti in tuma piang he hi Isua ni se eng tin nge ati ang tia in zot chungin lali Isua ti du chin chau in ti zel don nia athua in din nge a atan le ama wanga lali Isua nen in rin om na in hlen chua hianin lali Isua nen chu in len dun dan thaberani trong trai fo the ngil lo ula trong trai na ne lali Isua nen leng du nin athua in ding he don nia ti in atsa ani apoi mo sin tiro u Vawiin Thawhṭanni halo thleng le ta keni po lali Isua nen he ni bula hian i leng du ni la kan office kaina te kan school kalna te kan sum don na hmuna te kan fe na hmuna pia nga kan khoi lo kalna pia nga voina hian Isu nangma nen ileng du nangma nen ikalang o nangma nen ithok du nang o nangma nen hi iti du nang o ti in ati du chin chau ke ni po in ti turin tukina hian Vawiin kan hun mandan turte anena in koltirang u zirtir te po in lalpa nangin chatuna nun na ikola inhen lawa khoyange kan kalchuanang antiang khan kan thlachaw le ril tram hian Isua Nena himna le tlaina amu thina ni ti rethar le ila ama chau chu kan thian rin om min nai reng tuani ti tukina hian i rethar leng u lalpa na thumal somro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chungnung permin mangai tu Thawhṭanni min lo hruai kai le ta achol kar thar nangin min chuan chhuah pui le hi i khongai na ni lom thu kan seye Vawiin hian Isua Nena len dun ti thu pui pangin i thu cha kan puang chuak le a
mi ten kalbo san che in mi ten tluk san thin chema sela when I ke ni ho ero chu itana din nge kan tumani chuwang chuan lalpa he ni bula hian kan thil ti tur zong te ikuta kan koltir che a nangin min hruaila nangin iphal chin zela kan ti tur te rel fela idu dan zela kan nun kan man the na turin nangin i tharau thing le min hruayang che lali so Krista mengin kan ron ti le amen.